Makedonija krupnim koracima hrli ka Evropskoj uniji. Uz već skoro izvjesno rješavanje višegodišnjeg problema imena Republike Makedonije sa Grčkom, donesen je i zakon o jezicima. Makedonski parlament jučer je usvojio zakon o upotrebi jezika, kojim je albanski postao drugi službeni jezik u Makedoniji. Zakon predviđa da se uz makedonski, albanski jezik koristi u svim organima državne vlasti, pravosuđu, nazivima institucija. Podržalo ga je 69 zastupnika vladajuće većine i opozicionih albanskih stranaka. Zastupnici opozicione stranke VMRO-DPMNE nisu glasali jer bojkotuju rad Sobranja radi hapšenja nekolicine svojih članova. Donošenje ovog zakona bio je jedan od uvjeta za formiranje vlade Socijaldemokratskog saveza Makedonije i Demokratske unije za integraciju DUI prošle godine. Albanci u Makedoniji čine četvrtinu ukupnog broja stanovnika. Albanski, zajedno sa makedonskim jezikom, ravnopravno će se koristiti u Sobranju, čime predsjednik zakonodavnog doma Talat Džaferi, koji je Albanac po nacionalnosti, dobija zakonsko pravo da sjednice vodi na svom maternjem jeziku. Dvojezično će funkcionirati i vlada Makedonije u pismenoj i u usmenoj komunikaciji. Albanski jezik postaje službeni i u svim organima državne vlasti, centralnim institucijama, javnim preduzećima, agencijama i direkcijama. Paralelno sa makedonskim, albanski će se koristiti i u Upravi za javne prihode, Fondu za zdravstveno osiguranje i Antikorupcijskoj komisiji. Građani Albanci moći će komunicirati sa svim institucijama na centralnom nivou na svom maternjem jeziku. Nazivi institucija bit će dvojezični. I u zatvorima pritvorenici iz albanske zajednice moći će u zvaničnoj komunikaciji koristiti svoj maternji jezik. Pacijenti Albanci na klinikama u Skoplju imat će pravo na prevodioca kako bi se lakše utvrdila dijagnoza. Zakon predviđa i da u sudovima i tužilaštvima postupci budu vođeni dvojezično ako je jedan od učesnika Albanac. Međutim, to je suprotno aktuelnom krivičnom zakonu koji kaže da se svi postupci vode samo na makedonskom jeziku. Kako bi došlo do usaglašavanja ovog zakona, potrebne su izmjene kaznenog zakona, zašto je potrebna dvotrećinska većina od 81 glasa koju aktuelna parlamentarna većina, vjeruje se, za sada ne može osigurati. Usprkos tome što zastupnici VMRO-DPMNE bojkotiraju rad Sobranja i nisu glasali, iz DUI-a očekuju da oni neće osporiti zakon o upotrebi jezika. Također očekuju i podršku predsjednika Makedonije, koji treba konačno potpisati odluku o donošenju zakona kako bi se on počeo provoditi. Pozivam predsjednika države da bude dio uspješne priče za okruživanja Ohridskog okvirnog ugovora, da potpiše ukaz i time dadne doprinos stabilnijem društvu jednakih građana, kazao je Artan Grubi, zastupnik DUI-a. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov ranije je više puta ponovio kako je protiv tog zakona jer smatra da predstavlja prijetnju po unitarni karakter zemlje i krši njezin ustav. On ga je na kraju prvi put i odbio potpisati. Premijer Zoran Zaev misli suprotno, te navodi kako je ovaj zakon u skladu sa Ustavom i on je kreiran kako bi se unaprijedile neke praktične potrebe građana. Uniforme policije, vatrogasaca, zdravstvenih radnika u Skoplju, jedinicama lokalne samouprave u kojima najmanje 20% građana govori službeni jezik koji nije makedonski, bit će označene na makedonskom jeziku i ćirilici, kao i na jeziku koji govori najmanje 20% građana Makedonije, prema tome albanskom, navodi se u ovom zakonu. Također, knjižice i kovanice će sadržavati simbole koji predstavljaju kulturno nasljeđe svih zajednica. Tako će albanski jezik da se nađe osim na policijskim uniformama i na dokumentima, poštanskim markama, novcu. Za ovaj zakon je glasalo 69 od 120 poslanika. Nijedan od poslanika nije glasao protiv ovog zakona, ali u skupštinskoj sali nisu bili prisutni poslanici opozicione VMRO-DPMNE. Protiv ovog zakona svojevremeno se izjasnio predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, ali on sada mora da ga potpiše. Za sada, međutim, nema naznaka kako će Ivanov reagovati, ali je krajem decembra u godišnjem obraćanju naciji rekao da zakon podriva unitarnost Makedonije. Sličan stav Ivanov je imao i prilikom izbora Talata Džaferija za predsjednika Sobranja, ali je poslije američke intervencije dramatično ublažio retoriku i promijenio mišljenje. Istovremeno, Makedonija se bavi još jednim važnim pitanjem, nastavkom pregovora sa Grčkom oko imena. I pored napora zvaničnika obje države da sve u vezi razgovora oko spora o imenu Makedonije
ostane daleko od medija kako bi se izbjegle tenzije u javnosti obje države, sudeći prema diplomatskim aktivnostima, pregovori su ušli u gotovo završnu fazu. Pošto se oglasio i sinod Grčke pravoslavne crkve, koji odbacuje čak i pomisao o priznavanju sjevernog susjeda pod imenom Makedonija u bilo kom obliku, ovoj opciji priključila se i grčka dijaspora. Analitičari vjeruju da ovakva situacija brine grčku vladu, koja se plaši da bi sve moglo da dovede i do nemira na ulicama. Uostalom, jedan broj organizacija je održao miting i 21. januara u Solunu. Vrijeme će pokazati kako će se situacija u Makedoniji razvijati. Nadajmo se najboljem.